E kuble ya pi warok ki perlok ki wasnyau suk wo up ye ki kubor wa phalla how new channel ki kubor wa phalla ki wa kwa open snyau cha pi wa cha kem ka headmistress yong ka wi ka skur sarkar ha Assam du nei bha ido masi te tons dangi cha ki kubor ha iwi ni ijia wa phalla I wada jia ha jilla Assam hei wada em ka wi ka headmistress yong ka wi ka skur sarkar ha Golpara district da cha kem ko ha ka tu ka sngi monde du nei da wa song ja sngi ko da ido masi chaskur kati ka headmistress ka wasan pound rules nem irta da cha kem ko hapo ka section chispa san paule e wa arspa khandi pausan e ka Indian Penal Code da kem ye ka katkam wada ujor da ka school management committee da ong da u police officer ka district ka school management committee namo ki wapat ya kate ka skur da ong ki wada kate ka headmistress wo ra do masi chaskur yo bam wasngi wei mto du ite da kate ko le wo sam ne e chaki katu kat ningut ki wakre ha kate ka skur I wada wanra ye snyau chrai ha perdi yong ki da ong ule wa ite ije da pen snyau chrai e ya waro artli ki niam ha kate ka skur iti ijia to I wada jia hakatu kasngi sajany hei por wa ME Langka State Government Annual Gunot Saf Program hadi neite kamen step nedara ya katika headmistress yo takit yaka hadin wada ujor percha yaka kam waman katika headmistress da ko hapo ka judicial custody hadu kat once nyau phala wa katika headmistress da cha kem ko du nei da wa song wasngi ko chaskur da ido masi